рӯзи дуюми ҷоми ҷаҳонии самбо дар фазои пуршӯр ва рақобатҳои пурҳаяҷон оғоз ёфт. агар рӯзи аввал тамошобинон асосан шоҳиди баромадҳои самбочиёни мард дар самбои варзишӣ ва дар самбои размӣ миёни бонувон буданд, имрӯз бошад баръакс, мардон дар самбои размӣ ва бонувон дар самбои варзишӣ ҳунарнамоӣ карданд. чуноне ки дида истодаед, ҷоми ҷаҳони самбо дар тоҷикистони азизи мо дар пойтахти давлатамон баргузор гашта истодааст. ин як фахра, ин як барои мо самбочиёни мамлакат як иди бузург бигӯем хато намекунем. мо яъне ира чандин солҳо орзу мекардем ки дар давлати мо мисол чемпионатҳои осиё, ҷомҳои ҷаҳон баргузор гардад, чемпионати ҷаҳон баргузор гардаду ҳамин самбо яъне боз дар тоҷикистони азизи мо бисёртар тараққӣ кунад. аввалин ҷоми ҷаҳон дар давлати худмон гузашт, бачаҳо хуб баромад карданд, яъне як аз намуди самбои варзишӣ як медали нуқра ва ду медали биринҷӣ шуд. Хотелось бороться еще и еще, потому что трибуны знают, что такое борьба, любят борьбу. Ажиотаж — это очень хорошо влияет на спортсменов, подстегивает, эмоции хорошие. Поэтому отлично подготовились и отлично приняли нас. рӯзи дуюми мусобиқа бо рақобатҳои муқаддамоти оғоз ёфт ва самбочиёни тоҷик аз оғози мусобиқа талош карданд ки дар рӯзи дуюм сазовори медали тилло шаванд. ҳунарнамои ҷолиби Мустафо Алибеков, Холид Толибзода, Ҷумахони Ҳусайн ва Фаридун Одилов аз рақобатҳои аввал мухлисонро умедвор гардонида буд, ки варзишгарони тоҷик дар ин рӯзи рақобатҳо метавонанд мақоми аввалро соҳиб шаванд. чун дар рӯзи аввал аз самбои варзишӣ аз миёни 14 нафар касе ба гирифтани медали тилло даст наёфта буд, масъулияти ин варзишгаронро бештар кард ки онҳо бояд имрӯз натиҷаи хуб нишон диҳанд. бояд ки варзишгар яъне ки ҳамун мусобиқа дар ватани худаш баргузор мегардад, бояд масъулият зиёдтар бошад. мусобиқаҳои байналмилалие ки берун аз мамлакат ҳастай, дар дарун бояд кӯшиш намоӣ ки бояд медалора ба ягон кас нати. аку ин фикри шахсан фикри ман ҳаст ки бояд ки мо аз намуди самбои варзишӣ алалхусус 2-3 медали тилло бояд ба даст меовардем. ҳоло яъне сармураббии тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон навшудагиай, яъне чемпиони ҷаҳонай Акмалиддин Каримов, боварӣ дорем ки дастара дар якҷоягӣ мо чӣ мекунем, таъсис метиҳему. дар оянда яъне медалҳои моро сафи медалҳои мо зиёдтар мешаваду дар чемпионати ҷаҳон кӯшиш мекунем ки давлати азизамонро, парчами давлати азизамонро болотар бардорем. бо ҳунарнамои ҷолибу диданиашон варзишгарони тоҷик дар самбои размӣ муваффақ шуданд ки яку якбора дар ду вазн ба финал бароянд. дар вазни 88 килограмм Холид Толибзода бо Мустафо Алибеков ва дар вазни 98 килограмм бошад Фаридун Одилов бо Ҷумахони Ҳусайн баъди пирӯзӣ ба рақибони худ қадам ба қадами якдигар ба финал баромаданд. ҳолор лаҳза ба лаҳза пуршӯр мешуд.
зеро ду ҳамдаста ду намояндаи як кишвар тавонистанд байни беҳтаринҳои ҷаҳон ҷой гиранд. аллакай қабл аз сабқатҳои финалӣ маълум буд ки дар рӯзи дуюми ҷоми ҷаҳон оид ба самбо тоҷикистон ду нишони тилло ва ду нишони нуқра дорад. қалби тоҷикистон, шаҳри дилорои душанбе, боз як мусобиқаи муҳташами сатҳи байналмилалӣ ҷоми ҷаҳон оид ба самбо ки аввалин маротиба дар ватани мо баргузор мешавад мизбонӣ карда истодааст. санаи 20 ва 21 сентябр ҳам аз самбои варзишӣ ва ҳам аз самбои размӣ рақобатҳо сурат гирифта истоданд ва имрӯз ки рӯзи дуюм аст, рақобатҳо миёни бонувон аз самбои варзишӣ ва миёни мардон аз самбои размӣ рақобатҳо доир шуда истодааст ва баъд аз чанд лаҳза рақобатҳои ниҳоии мусобиқа оғоз мешавад ки варзишгарони мо баҳри ба даст овардани нишонҳои тилло дар рӯзи дуюми рақобатҳо ҳунарнамоӣ мекунанд. умед мебандем як ҳунарнамоии ҷолибу диданиро нишон медиҳанд ва нишонҳои заринро ба даст меоранд. пайгири рақобатҳо мешавем ва шуморо аз ҷараёни рақобатҳои финалии рӯзи дуюм огаҳ месозем. мусобиқа ки бо ҳисси баланд ва ҳунарнамоии қавии паҳлавонони тоҷик ҷараён гирифт, барои самбочиёни мо имтиҳони ҷиддӣ ва ҳамзамон нишони иродаи устувории онҳо буд. ҳоло толор интизори рақобатҳои финалӣ мебошад ки қаҳрамонони воқеаи самборо муайян месозад. рақобатҳои финалӣ барои мухлисони тоҷик як ид буд. ду финал 4 варзишгари тоҷик ҳар ду вазнро намояндагони мо ба даст гирифтанд. ин лаҳзаҳо ба таърихи самбои тоҷик ворид мешаванд. ҳамин тавр бо ҳаяҷони тамошобинон ва омодагии варзишгарон марҳилаи финалӣ оғоз ёфт. яке аз рақобатҳои диданӣ бо озмоии самбочии рус Александр Дансов буд ки тавонист дар финал ғолиб шаваду сазовори ҷои аввал гардад. Ощущение после побед очень приятное. Я очень рад выиграть, потому что был долгий простой, была серьезная травма, год не выступал и спустя год я вернулся, поэтому очень рад здесь выиграть. Было 10 соперников у нас в весе, провел 3 боя, 2 боя выиграл досрочно, первый в финале, а полуфинал был тяжелый, такой плотный соперник с Туркменистана, но все получилось, добился победы. Безусловно, хочу поблагодарить Федерацию самбо Таджикистана, всех, кто принимал участие в подготовке данного Кубка мира. Великолепно провели, разместили, питание, встретили. Надеюсь, проводят хорошо. Ну и самое главное, конечно, спортивные результаты. Хорошо ребята поборолись, побились. Да, Россия приехала большим составом, но наша главная задача была проверить силы перед основным стартом, который пройдет у нас в Киргизии, в Бишкеке на чемпионате мира в ноябре месяце. дар баробари рақобатҳои мардон дар самбои размӣ нерӯсанҷиҳо миёни бонувон ҳам сурат гирифт ки ҳар яки онҳо барои натиҷаи хуб нишон додан талош карданд. Ну, вообще подготовка была сильная, потому что уже через месяц нас ждет первенство мира, поэтому все было хорошо в плане подготовки, но, к сожалению, за выход в финал немного травмировалась и, к сожалению, только получилось бронзу получить. Ну, эмоции, конечно, я рада, что хотя бы заняла бронзу. Любая медаль это через труд, через пот. баъд аз якчанд рақобат дар финал билохира дар вазни 88 килограмм Холид Толибзода бо Мустафо Алибеков рӯи гилем омаданд. толор бо дуду фарёд ва ташвиқоти мухлисон пуршур гардид. финали тоҷикӣ дар ин вазн бисёр ҳам пурҳаяҷон буд ва дар дақиқаи аввали қувозмоии Холид Толибзода тавонист тариқи ла додани даст ғолибиятро ба даст оварда сазовори медали тилло
و غالب جام جهانی سامبو گردد. مصطفی علیبکوف باشد برنده نشان نقره گردید. طول 2 ماه ما در نزد استاد حاتم خاکیروف مشق و تمرین‌های خود را گذراندیم. بهترین مشق و تمرین‌ها بود. ما خوب تیاری دیدیم و فایده‌اش را در اینجا دیدیم. بار اول در جمهوری تاجیکستان گذشت و ما ورزشگرا از این فرصت استفاده برده آمده تیاری دیده آمده اشتراک کردیم و جای اول را اشغال کردیم. دو حریف خود را یکم حریف من از قزاقستان بود، ما را با حساب 9-2 مغلوب کردم. دوم حریف من از ازبکستان بود، او را با حساب 5-1 مغلوب کردم. در رقابت فعلی با هموطن خودمان بودم. باوری دارم که مشق و تمرین‌های خودم را زیاد میکنم و در چمپیونات جهانی که در قرقیزستان برگزار میگردد از آنجا با سر بلند با مدال طلا برمیگردیم. در فینال نوبتی نماینده دیگر تاجیکستان فریدون عادیلوف و جمعخانی حسین روبرو آمدند. این رقابت نیز پرشدت صورت گرفت. دو پهلوان با اراده قوی مهارت بلند آزمایی نمودند و در هر لحظه آن هنر مکتب سامبوی تاجیکی احساس میشد. در این رقابت رزمکار شناخته کشور فریدون عادیلوف و آسانی غالبیت را به دست آورد و برنده جام جهان اوید به سامبو در سال 2025 گردید. جمعخانی حسین باشد مدال نقره را صاحب شد. دو سال یا 3 سال پیش برآمد کرده بودم در چمپیونات جهان. با یک خطاگی خودمان بای دادیم. نیت کردیم که باید اهمیت مدال طلایی جهانی را بیاریم به تاجیکستان. بیرق تاجیکستان اونجا بلند برداریم. با این رو برآمد میکنیم، کوشش میکنیم که اونجا با طلا بگیریم. برگزاری چنین مسابقه‌های سطح بین‌المللی در کشور ما چی گونه امکانیت‌ها برای ورزشکاران پیش می‌آورد؟ به حد امکانات‌های بسیار را پیش می‌آورد. بچه‌ها با شده می‌شوند برای که خیلی مسابقه بسیارتر زنگ گیرند. نصیب با دیگه مسابقه‌های کلان که می‌روند ما ورزشکارای ما با خودشون با آزادتر حس می‌کنند، با خودشونتر برآمد می‌کنند. همه طرفه این مسابقه که در تاجیکستان می‌گذرد برای ورزشکاران به حد خوب است. بعد از این مسابقه ورزشکاران ما را چمپیونات جهانی سامبو انتظار است که ماه نوامبر در کشور قرقیزستان برگزار می شود. سامبوچیان ما بعد از این مسابقه آمادگی ها را جدی دیده میخواهند یک نتیجه ارزنده را در چمپیونات جهان اوید به سامبو در سال 2025 نشان دهند. اکمالدین کریموف هم برآمد میکند، خودش کامرانشاه استوپریان برآمد میکند. من باوری دارم که از چمپیونات جهان باید که نتیجه خوب به دست بیارند. باید پیش از چمپیونات جهان علل خصوص باید که 2 تا مشق‌های دسته جمعانه یعنی یک تا بیرون از مملکت باشد قطعی دولت‌های همسایه و یک تا دیگر در درون کشورمون باشد تا اینکه چمپیونات جهان از جام جهان عموما فرق دارد. باید در اونجا کوشش نمایی که یعنی تمام دولت‌ها برای مدال طلا می‌روند. ما باید در چمپیونات جهان کوشش نماییم که شان و شرف سامبوی کشور رو در عرصه بین‌المللی بلندتر برداریم. همین طور جام جهان اوید به سامبو برای پهلوانان تاجیک با 2 نشان طلا، 3 نشان نقره و 3 نشان برنجی به انجام رسید و ورزشکاران تاجیک در مسابقه های آینده بردباری آرزومندیم.